enkuyanja y'abantu besitro makagahona rebo tumuramye genensiyo umureka tagenjera kashonji bwanyuma yo kurangirwa nko musinguzi wo kukwatira NRM bendera abwishaza rya kashonji umwaka gw'2026 okusiyasha tunagumwe tumuramye genensiyo no wasingire no bururukana na nshanju na mwenda obukozire % ya 5 n'obuchwe kabuna obwaru kusinga tayebwa Herbert obirari incumbent oyire yo bururuka shanjwana na mwenda obukozire % ya 6 n'obuchwe 28 kandi we Addison Muteganda ayire yo bururiga na bushatu bwonka Muri generation na nyakwadiro hombiri byoshoize na nyarakweze tika mwana wanje Nasimana nabona abebesimana nanye ko Muteganda na hona bahabati kuganisha baranga ubu basinzira mu ihangwe banyegitaho tore na shonje Nane nisima bona bampatire nisima nabantampatire ahabo kuba tokura bona Genensi yasimira abanyakashonji obutamuhungaho Nibasha bamwena munyagitaho tunakaruka president witu omurungi omukunzi wabona abo bakashana kujisha dalaliwo gakabaga jamani ngene abantu bakabaye batakatuhishaza takusanamba ngabo kujana kuna abanyakashonji yachali takusanamba yatukwasa omugandi makuru akaruru ko kwatera NRM bendera akomunyishenjero kazabwambara district kabireke simbero habantu babiri bonka ayibare magure turwe byambu hamwe na Loida cyarukunda twino mujuni konka ikagire kuhenderera Loida twino mujuni nuko kasingura higuru ekimagure turwe byambu ahakanise with this evidence akarurukiwa taka wiro 1 week all registrars bona bahindwirwe in most of the cells are LC1 nyinsaitinga kaguhanzia as a village registrar waho bakamuyahorwa kashatu batekaho ndisho kandi wahirete namararwa amashonje abira yesimbere n'abashija ntebe yo bwa member wa parliament bwa Kashari South hamwe na retired Kano Jackson Kakulu bona bagira office ya RDC bito kushaba karuru ngukagarukwemu bwanyuma ya JB bamutura cyo kukasinga konke kitikirizibwe evidence ndijo y'amashemero agibirwemu twine tropical agibirwa muri rizoba tropical high school bizwera Buchiro new high school Buchiro Eriom town council St Manuel Buchiro town council St Mark Rubingo Buchiro town council Ankore institute bizwera agamashemero nkaga complainingaho naheza kumanya information list bembenda kutikinjira mu abana umundo mu mashemerago kwabiriwe ibyo byatashino kwa niba icyakabiri kubagambere yo kuntarikirize nabyo ibyajyonka uko tibyo icyakashatu kubagambira na petition yanje nka mitingere tango doyi namugambira kandi ikiza omugandi omurubuheju district engineer John Bosco Kalisa asingire ya Buheju West Zadok Mutekanga asingire ya Buheju County lero Anet Namara yasinge y'abakazi alukusinga Oliver Koyechenga Isaiah Fadingrea Kalisa John Bosco who has pulled the highest number of votes Nimangu iyanje ngomwana zado kwekane yitu nk'abanyabuheju kandi ababuheju kaunti so nimbasha bangu niwe I will be in the drive seat munze nyuma tujye heguza I'm ready to fight for my flag. Okay. And I'm sure I will take it where it's supposed to go. And with always where must shine. abebembeza ba district bashabira basingire okukwatanisa bakombeke kibina cha NRM ndi Evans Taremwa
na Juliet Charsima.